2025 December 21 ni achun Rajasthana Udaipur district sunga cheng numei khani nila alam nidan ni vel ahin alumna konin akithau do gon hile alung avai be se je chun akithau do butta puin hi atha zong abe hil je chun akiham bolen alumna kona chun ana ana in anakithau do in bathroom lam chu azun in hi bathroom sunga om laya chun a private parts la ho chu anathim tabangin hen hi je chun ave phai na hile a private part chu akisu kha nanung anaumi ni chu zo chun ata asadang la ho dong chu akisu kha nanung khading hamti in mirror chun aga kivele kini nei le ata asachung mun izan hamachan akisu kha nanung izan ham anaum kit na lai nei aum dan chu mi izan ham hin hunama adei dei analo hile kilomin avon sungnung ho zo se jong ata asachunga kona anikisu lagami nei ani tha masa chu office kona in ahin zuna hung ahin ahile itiham khana hi lampi ka la hama chu chutia chu avon ho aneki sulha a ata asachung munchom chom le a private part so kisan aneki sukha ham ti ho chu le gel do ding agoin ahin la imacha anung gel do zo tapo ni ichi phat chun aum na kom to kinai pen private hospital khana achin doctor so aga kive sai na hile mi khat se hilawa mi khat chung lamin ama chu analu piu a hi dan chu ahin hedo tai ni hichi thu aza do phana chun numei nu jong chu alung dong mama jengin aji chu azana chu ipi thilsu umham imacha agel do talo hi hichi thilsu jana agel do sun cha hile December 20 ni nilha alam nidan nga la vel ho a office kuna inlam ahin jut bo chu a he nei ahile hichi phat ki kala a chu ipi thil itabang anasu a koi chun hichi numei nu chu anasu se du waham ti chu imacha agel do tapoin hiphat chun doctors muna kunin ahung do kinin police a complain aga bol tai nahi police on jong thilum dan ho chu ahin khol pai ngalun chia kuna ahin khol do thu ho chu mel se ta le yim nei ta angin anahi nahi athasim dan le ahung ki pat dan chu Rajasthana Udaipur district sunga kuna hung ki pana hi 2025 December 20 ni chun GMIT private company anatong numei khat amin dingin sim thu min khat an kita kiti higa sim peutin hichinu hi chinia chu office anatong ahina lain anato pinu silpa sirohi chu ahongin anato nawa company CEO pa birthday party umding ahi tin ahung sein nahung ding ham ti in ahung ti min ahile an kita injong mi zo si achile ke jong gaung hi ding ham atipai ta ni hichi zo chun nilha nidan gi la vel chun office ana tong mi ho chu atam zo a boss pau birthday party bol na lama ding achun achi tawin hi hichi party chu hotel khana ki bol ding ai in hiji chun achi ding zo si chu hotel lam chu alhung tawin party chu akipan tai ni chutia party a bol jing lai chun phat ahung chi chin jingka lam nidan khat lang ho ahung waltan hi phat chun khat khanin all in a in lam chu akizu tawin hi hichi zo chun party muna chun mi hlen do them khat bo om taen hichi hola chun an kita jong cho zawin hi haji cho ma hi kham walta chi jong chi theilo lew hi tai ni hi phana cho aloi nu silpa sirohi koma cho kaina ni hung tha in kachanga ka chi thei talo ding hi atin angi ena hi le aloi nu jong chun a kho pui atin noilama akar kinga sunga chun apui luni nei kar sunga chun a CEO pau Jitesh Sisodia le aloi nu silpa zipa goraf sirohi chu ana umhontan hijong le ama ho chu company khana na tong khoma hi ji uchun an kita in jong ima gel thu pin anei point ama ho thum chiki goma ahung tha adiu hinte ti in kar sunga chun atau ta nei hiti chun aloi nu zipa koma chun in lama ahung tha aloi divin asen hicha hin kar sunga chun mi li aum tawin a CEO pau Jitesh le aloi nu silpa sirohi to ajipa goraf sirohi le ankita hicheng si cho au mun hi hiti chun kar chana ki tol tawin hinla chom khat achi zo chun kar chu mun khana hin aking apain Jitesh le goraf chun dukan khana beri gacha ding danin apot honin hi hiti chun ahung kile honin kar song chun beri achem honin ankita jong chu achep ding in api honin hi jong le ankita in kata asa ding in aphapoi ti in ananum poin hi jong le hunamin achep sa te te honin hi le
beri khu asunga ahip lu na chun an kita cho ho helowin aum tai na hi hiti chun khu ima heta puin aloi ho chun ipi abol ham cha jong a heta puin hi chizo chun akar cho abanin akitol pe kinin jingka lam ni dan nga vel la ahung ge tai na hi chia chun an kita chun khu them khar khat hin hen abus pa jites le aloi nu ji pa goraf ko machun in ilhun nai lo ham ti in adong na hi le amanin jong ilhun ba adi wa hitai ati pi honin hi hiti chun chiholoi thum chun an kita chu a in chan aga thaon an kita jong a inin a chi in a i mu pai tan ani hla lam ni dan ni la avelin ahung khang do be min hi hitia cha hung kha do zo chun bathrooma ata sa ho a ki che nga a hi le asang khol le to ka sung nung ho ana lo ho chu a hin hedoin a private part so ki san san jong anaki su kha ho jong chu a hin hedoin hi chutia chu private hospital ra aga ki ve sa a hi le chia ko na chu ho helawa aum pe na chu ana su sin wa hi ta na hin he do a hi chia ko na chu an kita chon thil dan ho chu a hin he do a hi wanga zan nidan nia ko na jingka lam nidan nga ke ka la a thil su ho chu khat cha agel do zo ta pu na hi aji chu hi chipera an kita ana chep so beri chu khamna thei lo ipiham khat to ke hal hi in hi cha chu ho helawa ana thlajing a hi hi jong le an kita hin aloi nu kara chu das kem hi tiwang cha hen hi ji chun police ho komin a chin abus pa jites le aloi nu ji pa goraf chun hi chi jana chu asu sin hon hitinga agin modan ho chu aga sein report aga bol ta na hi hiti chun an kita in udaipura Sukher police station in FIR register aga boltan ahile hichi chu rape case a hijin police honjong akin thei penin khulna ahin neing pai ngal tawen hi ama sign an kita a medical record to check a bolun ahile a medical lekha kona chu ama hi mi khat se en alupi a hi lo chu ahin hedo kin ngal tawen hi hichi zo chun police ho chun aloi nu silpa card chu amat pi ngalon asunga das ke ma thil kiriko do ho zo se cho ala khom na hi le asunga thil ki bol ho cho kitchen ta in ahung ke do ngal ta na hi he chizan jingka lam nidan khal le ake la avela cho aloi nu silpa siro hi le ajipa goraf chele abus pau jitesun an kita chu kar sunga chu hichi lo to ke hal beri chu achep khamsa wa ho helawa aki jampe na chu abus pa jites le aloi nu jipa goraf chan ana su sin hona hi chipena cha aloi nu silpa jong chu kar sunga cha umma ma hin hinla ajipan hitabang abol ding a kham ta sangin ama thu sa ta in ana bol sa ana line hi hichithil su hi a kham manwa kuna su hi puin hitia su ding momonga hi anagun masat pe sauda na hin agun bang chanun achi lain an kita chu abos paw birthday party adingin ana ko don zu adon khamsa un abanin khamna thei lo beri to kyal achep khomsa kinun kho helawa om phanin abol bol ding cho ana bol do tawen hi hichithil so a hi misusia pangte ni se helawa aloi nu silpa jong chu zawa mo changmong mong hin police ho chun das kema video le audio ho chu evidence adingin ala khomun chako na chun thil jo se cho akilep ji umlowin akichi selta na hi hiti chun police hon jong khongai so lowin a company CEO pau jites sisodia chuto silpa le ajipa goraf cho anaman tawe na hi hiti chun kora achung thu akisein achai na dinga athu kitan kit ka sia dingin amaho case hi ASP Madhuri Verma khonin akipelata na hi hicha kona mudo thei khat cha hi le tulai huinun dan le thilche dan hi ivena hi le ikinai pi iloi pha igol pha pena ine ho jingjong e adinga thina hinlut thengen a hin hija chu loi le pai sim dan le mihim ta sandan jong thlenchila vetchil che angai ni hi tunia dingin hi chanchui sautin video kina kimuke dingin na bonun stay safe and stay blessed.